Jadi mulai emang buru. Jadi kalau kami panggil munai tidak urusan di bagasa tikon di makata mau bujuk sinagogo. Takas mo si kamu nang si pagwa muna tu kami ang buru. Mau lihat ma raja nami tungguk dolas ni rohanami joloi kamu do lang pangita. Raja nami tulang dagunsu. Bulung ni sikoruin na dihukupi bulung ni. Ayang ko haburjon ni marga purba marbur sarbari tadoi. Ang karabugan na hasonggopan ni Halwa. Ayang ko hula-hula na purba darat pola na diuang. Alay raja nami. Diakka ulan hatba tarumobi di hita halam bata. Molunung masikop dos roha. Satahi sauluan. Ni raja inak kini takas menuju purba takas ko. Takas mahita salut nama duma takasan masa rodina mamora. Jalani raja nami di rumah ni ulau. Di ulau kita melurus rohan. Oh, lo Ulau ditaruh jual raja nami di hutan nami dibakar sama nagabi bulahan nama. Lam denggam ma akka ujurannya raja itu natulang nami jalon nami jarak kolek kota lah membarburi di tujuh ada utoba pe anon nadenggam ma di hutan nami ima jolo parjolo raja nami ima di rumah ni ulauta ditaruh jual ima jona parjolo raja nami. Jadi orang tu mang buru ala nana sinagogo deh hitawan ala anu deh hita makada sinamut sekaligus majawab kamu itu masuk konsep muna mau lamang buru mau lihat raja nami itu tabo na meludung dodos roha rajai udangna 70 juta rupiah sitopol tapani imasuhinya pangnaopat johosak kapan adayon nang akka tuduhan jala ulauta ulas sadar ima napar jolo raja nami beha padok ni rajai mau lihat mau buru taringat tu sinamot nga tulas rohan nami nya begi suhidi alana nang buru sitopol jala karuhut jual warnilo sasrohan nami begi yang buru ala ya dong duru ne para datut di kami alana di sodo muse tulang nami hula-hulanan Kubar tu siya mang buru ala na dong ikon ay pasti isu hula-hula namin ng tulang namin hindi yung masubban niya datanang pasato muna tu kami siya parburu muna raja manula jadi takas doon noni ko pabor namin jadi kung nakumbar tu ada si malumum takas di mo tu hamo lang anong lukat tubong na tong siya si malumum jadi mo lo sinamo to tangboy ko sa halima madok sa ngoni alay magidon namin mo lo tong sa halip madok alay arong listila si malumum manggonom sa luho na bilangan ni si malumum ni ada anak tapi hamo mo manang 240 manang 600 emang buru itu ada na napasatan namin non tu hula-hula namin dok tulang namin jadi mau lihat mak nyon agak memang sautik jadi idok roha memang tak dihusipon tabak papaluan na diturun di batangi niula si ulau nang makurang na tabak papaluan tabak di sigalapang diaka na niula ni na parjolo di nama di na akan pajupet keluarga makan ini nah unang di paralang-alang jadi di sinamot naung huhatahok kami tu rajai nunga apala sikop di rahut salhut nai los ima sudenin nanak tinaungan dari usipon suhut ido ina masude dedang manggonom beha mo dedang manggonom beha raja iman nom manggonom tu hula-hulai alai tak kasdon no pasaton nami ima suhidapang nau pak panak dayon tutulang mau latih mah kalau semua yang buru jadi kalau ngatung semua itu seni roha ba ngalas roha nami di sih berarti manggonom ba sudina tulu bulan ni manggonom mau latih mah mangguru jadi boy do hono nami asa manggonom sa luhuna jak kasi namo na nang pasaton muna tu kami
gue mau honok gue baga satikyon sinamo ni buru nami ima 20 juta 400 600 apang manggono jadi total mah 30 juta. Ima mulo songonnya mangguru mau date mah terus na mangguru mah gabi betul orang saat itulah aku juga tulang anak yang saya mulu soal pinggap panganan Raja Namian non akado informasi nakohi kanggan iya kalau mangguru iya ulau tak mata ni ulau ima di hari Jumat toho mai hari Jumat tanggal sada Juli 2022 ya tanggal sada jadi baru nami ulang tahun Bayangkara tanggal sada asal nang ada alana yang dibugil dari ulang tahun ni tulangi deh nang Moses kate ulang tahunmu dari pasti kan jadi ulau tak pas mai di hari Jumat tanggal sada Juli 2020 polisi inganan ima Graha Sintesa Jalan Impres Rawalumbu Bekasi Timur. Hello. Nah, mengenai masyarakat juga ima namar miak molo parjabaran sida sulit ma kalau semua dia sulit ubakara iman jadi untuk kita masih alas dan kopi ya Kopi ya. Iya, bertang kopi ya. Terus merupakan siluman itu malugut tabal malusin buah bayi jam masuk jamuan di gereja Katolik Santo Arnoldo Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 124 Bekasi di mana di terminalan alanan tadi Raja Nami mulut Katolik apalagi sama pastor moromet memampir waktu gambui jadi seperti itu kita tempat waktu angguna kinongan guru pemerfer alayang go anon gambui sudung tinggal sudung gabiga galate jadi konsportik itu kita mulu jamualu kurang saparobat ngai masuk kita juga gereja dalam mengikuti aturan ima nani itu pun nih pastor di gereja ini jadi saya ingat aja jadi seperti itu kita di kapasitas nah jadi marpanak kasih majolohabi soti rajana di nama sibuah buhai kita di dia mah ala nami baru main terus di sini kita nama sibuah buhai jadi mulu niratnya kamar si bubu yo bubu memangnya mulu taruh ngoi bini dalam bata alana mulu ni bering kira pemorosan dulu bering si bubu yo alana ngasiring kejadian mulu rohamu tu bagas nami kamu dulu si pangang tapi sonial lah roha matu gereja benisipat gabi besi gabi sia-sia nang ngira lapatan itu di sipangano mo nanda ka tudu sipangano ko bagiyodon sosial langon abela ni situasi gabi nang betarala jadi orang tua ita ba ulwo orang pun yang na modern ma ita dulu mah marsi buga ya lana pola marsi patakasan di sipangano apa bagi mah kalau minta sunai ala ni buat uang duli jadi pamering dekat kita jadi mengangkat pemborosan musik ay siguro kami si pangalan dan ni Allah berdosa itu jadi hindi pa siya lang ng Allah kanino nung gabi itong sampan nun na mga Allah jadi orang ko sumuni kasi baka may ita sepakat mahita berarti sarapan pagi alay tetap jual alapon nami
baru main nami di alaman muna di tomani pun di alaman di dia mah. Jadi mulu memerengok bere. Nah, rumah di dia roti pas gereja mesti gereja sarapan. Modern mah eta. Mulu burung nami tong dala pamuna hujan. Itu dah. Alai mulu di gereja kita barakna sarapan. Timagom me gereja kita sarapan isi mah tukar kembang. Molo di Pargodungan manang di lingkungan di gereja sepertinya tidak bisa dan diizinkan untuk gaji sarapan. Jadi molo tu pelapatan nanu main artina na paling sakral anu di lota rohani mangalap masyarakat kita na mangupa mahamuan no diburu do helamunan. Ola nido na paling yang utama. Nah, jadi cuma aku boto molo sanot dialap sanot tu gereja kita kira-kira boha. Jadi semono namang buru. Jadi dipikiri kami ya tinggal di suku belah. Oh di belah anak deh. Jadi mulu jemel pamasuk-masuk. Ikut borhak main sama pidu siang babelah. Biar ikut sama nomor 1000 buai. Mak sarabak kita. Habis pengantin mersalur do biak kadotak kaina. Jadi no seudok pon mulu bui gereja mana. Adong tempat nasi na jonot di gereja na bui tempat tinggalan. Cuma berdui Di metropolitan do. ah ibu mesti Jadi ya tardau-dau do. BH lima sian hamuna hula-hula na. Mana mabariban nami. Jadi ya maalaf nami. Ako kami siya do. Ilo ko nami. Molo memang kubabilat pelapatan na abel situasi do pun. Ay kami do naro. jadi mulu orang pengomong yang guru. Jadi satu sama itu 11 kita petikian. Jadi harus pembelaan non ikut pengambil itu hak meta. Ido. Jadi masa bisunot tuh son. Jadi jadi tulang nami mah di Jati Mulia. Jati Mulia Regensi. Jati Mulia Regensi. Jadi kalau Jati Mulia Regensi, keluar saya masuk Kalimalang, lurus nama langsung ke gereja. Ada tulang. Batok sana. Ay saudara nggak dok kita bertulang. Dari itu nanti. Jadi ima teh. Kamu saat non di Papua Kalau kisarannya saya betul lihat tuh jauh. Waktu jam 8. jadi tak paham satu. Masuk ke jalan kuri. Kamu udah di kota Sonari. Tak paham tu satu. Jadi anak-anak kan mulu koordinasi hon akapan dia mulu sejari dia bela pak regen sama tu gereja jorok dunia alai mularok kapit sada adong disiapkan apa tabat bodoh tong gabe maklaya jadi berarti kalau bama dan akan masuk itu di gereja. Dong mau jepi tu. Sarapan meja oke. Kembang tong aku baru. Oke. Tak sama. Tak 20 menit itu sejauh gereja. Oke, mabul sonia deh. Jadi tetap mata sepakati masih buah-buahi pasarapan pagi, pas buah-buah di tong buah. Alai anu jujur lapatana sarapan pagi mahika mangko mahamuan jujur na do elama baru borhat masian non gereja karena jam pemberkatan ade dulu bahitan sini dong. Oke. Nah, mengenai masalah tadi waktu hamara. Nah, mengenai masalah tadi waktu bulan nyalam. Ainian kebutuhan tuh hamu ay dunga tubuh udah pula sintesa itu ada itu. Jadi tentu nyelek petong dong baset tu sama. Boleh bang Guru. Memang molo ahor, molo gedongon, dam kerjang. Alek tak solo apa? Ini mah bidang. Jadi selani ba artina rupani alani bidangnya lamanon
Pasal kami mah tu rajai 20 kakak, jadi 160 mai jiwa kauduran ditulang. Alana adong do nasional ta imakan dongan-dongan nya kalahon 50 kakak. Alahami do bulahan amat dapat kedoron nami na so di kami alahami do bulahan amat. Macam tu sampai tadi sih. Terima dos meruat kate. Jadi nung masa tolok kita 20 kakama 160 harap ma sian ulah-ulah ka raja purba 50 undangan kali 2 nasional jadi 100. Selain ini sugut paranak ma nakuna alamat. Ima ate. Jadi buhara janami. Ai molo titim marakuk lumayan dari do dos nakuk na dos tua. Jadi mau bersiroha masuk. Artinya lumayan on menarok telpak. Di pasahat tulang di sana saur panadayon na tapi dak sarupa. Di pasahat tulang lahon dak sarupa. Jadi kudus do nakuk na. Kudus nakuk. Nate. Jadi pinanggido tu hasuhu do. Asa koordinasi kamu dohot nasida. Nah, jadi dia kapar pun holong muna rajanan. Ala korok rumah bangun. Ima mengenai masalah ulus. Langsung Ulus. Ala jigis bagak-bagak du ulus di sian Simalu. Narara tuai kan. Nah, jadi iya. Aduh bar. Nah, ger. Jalan motak-motak nyopen tu tabodo ayu-ayu nyon. Jadi panggilan nami raja nami pasal muma tu kami ulos terbang 10 pitu bulu. Manguru. Dan jalan. Mulia deh. Ini laptop kafe ini. Karena pula dok ketawa-ketawa. Pasal lo ay magulat kuyo lo di sini. Udah tahun dana. Ida udah butuh jora-jora nama lebar ke kamar pesta di depan dawa. Manguru. Ida udah. Udah ke museum mai pergi. Emang pusing-pusingkan doang. Oh. Mami notor hanya manguru to. Kalau ditawar pindah melapatan. Ina ba eh? Kartu mo. Mami notor. Salah suruhan lang may. Ay natong do man sa ulahan na tulang. Ay magkapula-hula dangi. Jadi dalam itu tulang. Nah kinongan mengenai masalah songon akka ulus tinun sadari masih nak kohi. Lihat deh. Mengenai masalah ulus sadari imat tangga. Tentu Aduh, Sona somal mah. Ade, suhu kami. Iya. Sona somal mah tahu di Sona nih be. Kung nasa dia tu. Somal dia. Makikuhub manang na. Songdo waktu manang na. Itu dulu nggak tahu kutima. Nanti tuh di huti pula. Tangbe lah. Waring gitu di suara. Saya ngomong be corona be. Ade. Jadi mengenai masalah tangga makuti mah jangan dong Asli. original mah yang bola di hari hika Kawin. langsung mah alana siyo dok kalahong mah dok tulangan lelas Alaw tayo na pinatupan na si Dapo. memang tokoh dunia Natinombur ya Banyak kali ceritanya. nah jadi asa tok tasiga ti dari dia. Mordek ken yang kahula-hula tarlu mobi song kamu na ano nasa sarupa dekke koordinasi mamu do hasuhuton artinya robani warna nai do kuning-kuning nai asa tok sarupa jadi ade dekke ni hula-hula nasida asa koordinasi mamu kataringda ima makanan dan minuman ringan dipatupa para anak koordinasi tu para anak ni perbur koordinasi maksudnya. Orang nak bangun nabi dia nak sida ni kan
Itong dulu man. Dito. Buru pa lupa. Oh, ay mula ka na sa simalunay pa naman tanata. Babaga dikit-dikit baga-baga siya niya ka dito do dia sama deh. Nah, jadi imara molo par buepir. Molo par buepir ala diulan na di alaman nami. Itu. Nah. Nabi Nuan hula-hula muna hamuma majalo alay hami mamabahon. Anon hira-hira Nabi Nuan ni hula-hula takas di mataduk na balgai mando di pasahatuamu ala iman lepakyaw muna untuk musada. Wara dyan nabi. Mengenai masalah parmasuk nama ala anak terus jual masa tahu dah songonon. Mulu taruh jual kan esensi ni ada tau sa sitong nakan ikut rumah bah helamun aduk buru muna. Putih hamu mata dok itu jalo kami madi jual. Lima pangidoannya. Ai taruh jual tu kau. Dah itu. Jadi ai hamu ke mangudur. Ai tong dok ke anak buru muna. Jadi di putih hamu mata dok muna. Udur hok kamu mah helamun aduk buru muna tu jalo kami madi kobunya lama. Tadi marah, ade. Kalimat jalo mahita. Kalimat jalo mahita. Kalimat jalo mahita. Dari itu kalimat jalo mah habis upatama kami hudula dihamuna, hujalo kami maparjolo hula-hula nami baru pasakan itu. Ade, kasuni made. Ya, jadi sudah kamu lah, kami beri kamu.